asini Aigi Satrana JE do Aigi masak Satra do kindergarten gini abako. Thank you, Haradana. To ladka Miss Mamta. You kind of look funny, ko. Matonda manajik pudu loiraga aga jinga on the Miss Mamta. You kind of look funny, and I do mayam to share the rake and mayam in a CCL is a ipak to the Maibiro oko, Matamupanga Rasiakamu. Good morning, mayam kamain tonari. Mayam ngasi di video sa karangan na hore ko. Ngasi sa school chatte half day lawi ko ren lunch ki matung do check kani because ngasi ay visa gi appointment gi chatoy ni ko. Embassy de budi na te ay na mamang gi video to so hijack re ay ko announce piya tombi ay gi youngest sister do London de le hay na ko. Adu gi may manak ta chatlu gani ha ba isi winter break se Christmas ka New Year ka pullaga hafta ani ki chutti le ko hafta ani ki chutti se ay chutti khara ga lok thoga hafta hungi ay thomta London chatluni ma kunaba aduduna visa lobagi chatlini ko visa appointment sing asi laiba pung nipan dani ye appointment do moi high ko 15 minutes mang da la u haina do embassy de budina tre because moina embassy na outsource tawraba ko aduduna akui jumregi yam thap tre embassy de ori yam thap pi ba ko do yam thap tre do hajik chatlu ge do sa sa tawu su mayam da su utlak ke ko phangna se kamu mayam mapan se jengu inhamda khar khar changak pagi una ke ka ken ba hore ko en ngasi na khoi gi garbage nu mi ni aduna garbage ki pochei sinse mapan da thamme ko una sinse ma chu su dum change to re e fall changa bani na tu ka gi di ken ba so hore ko haren mu chat laga phangna re se mayam ev kanta gi traffic sti phazana kalli ba because ev kanta meeting office na bani na traffic tapan na lay re mayam ay visa gi office ta yaure ka to kitang ngali do na gari minung da ngai ri ka do ay gi nupaga lag pani do ay asi se loira ka ren jum chat laga mok school chat toy ni ka school ding asi hafti lok to en so sai hai hre do ay chan pa khalura ga dinung ngai ti kuma am chat ning ya London se ma to ngon da hai lai bani mama ay chakke na ka but ay na ma school chuti lo honing da ba because ay budi hafta mok chuti lok thok toy ni na ma te si class chaw khalak pani na hafta mok school gi class mang bodo yam na mangi ta na ka do ni ma ngon da hai bani chat ning budi akoi family we na plan tawraga summer break ta chat pa yai but hojik ki ti mama oi na chat lurage hai na ko to ai gi chat to maram du su ko na to hai ra ke mayam da chali se kai gi no na hoi ai naun pi phang na bani ate ka shum ajo maram mu din na te ka ato pa maram din na te do mayam khoi jawre ka manung da changdri manung changba gi mayam leinari sini ko moi hangdri and manung da di video number ya roi moi sike ina lei ko no videography no photography hai na ko mayam he jik thabak loidana thogle ko moina siga tawri se biometric tawre ko hadi fingerprint ke ka tawbodo du gi di photo lo hore akamu moi form ma pire iko adumo kamu online da jing doini ko kari gi noina aduni online gi nama submission ke kati pana mag lower ga chatli ni but khangde directly embassy de chatpana di khwai di ki sambani ba ko do but moine embassy de tawdra banina outsource taw tho banina haji mu form ma pire e form du mo kam fill up taw doini aduna dum makata na jeng bina sika mayam ngan ta na su yum jawre ko school se half day lok thom dra so dum khara pungkhai ma theng na lakani hairaga yaram gadabani ba aina khara theng gadra khot gadra ina ko dum half day lok thoe do shu haji pudi chatla roi dum half day lawra banina aren bar do ina chatlani ka do yong ngan nge jawre haji ngak potharani ko yeng binasi dum mayam ngasi de formal on set le ko because visa gi set panina adum nungai te bodo jeans ke ka casual on chat pado adu na formal na ngasi set le ado visa ki diloi re and ngasi haren school da di akoi school da ngasi fun run lei hebe ko fun run se pung mapan nate mapan nge makhai gi ta duge hodui ne ba do class my grade ki matungina fun run gi ke no schedule to bodo ko do akoi gi na akoi grade ki na ngasi haren pung amaga minute ra manga dani haiba aduduna I haren budis school set la roi ko school di haren yoga pen na set kani ko because haren chen no na formal aduga gi asi siga nu ngai roi sneakers ka yoga pen kana comfortable oi ni ko adu haren adu sela check kani and fun run su kamai na to ke to haren mayam da su dum ja di share to rakke but aina fun run chen na tam ka di ai video number ya roi ko do mayam ate gi class ki chen ba do ya di clip ma check khatang lo ra ka do mayam da su share to rakke and mayam aina se sel se pa ipak te dum hai video ko mathang mu na rasiya kamu mayam esi se ne se le ko yoga pen se na full study edum school ki full le however akoi teacher and staff
fun run gi khoi gi tongana purit pi ko student na mai gi grade ki matungi na moi color shirt t-shirt lit kani ko gai teachers me am gi na oja ga staff ke gi na dark navy blue gi fruit pi ko the fruit in school lagi jum da product ba in case ka thu osu lit pa haina adu na ina school da thama me ba ko e class ki closet to na thama me the school chala ga fruit to hundu do ra bani kitang gu thenge ka phang na rasi ko मैं हमें स्कूल जाऊँ को हज़ स्कूल चंगनी तो यार दी तुम वीडियो नमक के कहीं फन रन की मैं हमसे किसी का बोर्ड ले रही से वेलकम फन रन की पेरेंट्स सिंग ला ये बको फन रनिंग आंग सिंग एनकरेज तो बकी को दी ना साइन बोर्ड से था मिनी का मोई का दोम द चला का लेप बकी दो मैं आम जुम जाऊरे जुम जोना ngahak rest laure ko ngasai phajana ware a school da ko aduni do adum nungai ngasi den se adu gai ngasai hydra mayam ai visa gi da moina khali biometric ka photo ka ta la hori haina ko adu gai signature ka and moina form ka pirak pane ba adu gi form du ga link ra yawe ba ko QR code link ka adu do keno ainu pana link to ga chatna print out kram taw mathau ta ba the print out ke ka tawre do haje kai signature tawra mini ko adu gi signature duga adigi link tagi lokthokpa print out to adu duga signature tawre signature ga de eki passport ka mo hajik thagrani gedi thagraga moina stamping tawra aga thara ani ko do dum hafta ahum mukadi changi na hai ko do thara polore gani adu to thara polore ko ni ticket ka kani ticket ti mamang ta kaksan ning de ko because in case who knows ko visa reject or adi ticket kaksalura ga do na ticket pudi ka oi ado dum visa hana la aga do ka kidi ko na ticket ka kani ko ado ka mayam ngai funny podama oi ko ai nang sai satram kha kai leibina bani heba satra du kai na hai bane ba nang ke shum kari tawningi nang kari tabu pa me man heba ma jik ning ai ko mana ja cartoon ke ka kena to bodu ka kedi man heba miss mom ta can I draw you and I hoi jik ai ki masha jik ning heba ko ena jik ning adi jo haina ko the mana jik bodo adi jik bodo ura ka isa thamo ge shondei ba but mayam da su utlake yek bodo ko mane mana ji ena ko asini Aigi Satrana na je ido Aigi masak Satra to kindergarten gi ne ba ko adi to ga se miss mamta haina le ko aina ba sige siga miss ti iraga Aigi ming idri gi no haibu ma different color no ina ini ni ai du na se orange na I bani ko ado sisini to ge de mana masam se sikatang tawrame ba aina ba miss mamta has long hair and haidu ko asi masam shanghali ni ko Aigi ge ai mana ge di Aigi makut manga mane fingers ni ko mana si tawi se ge di asi ga is ya koro koina ina sina karina hayu belly button ni ai aina ba okay na the gidi miss mamta do you want to wear a shirt and pant and hoy and haiba ko adagi si je is ai puri je ni ko gidi ge si nai khongau ni do mana ji putu ai jing banga makta na last ai no ina khongau se same ko asini ai masak phajabra mayam mayam inganga thabak ingang gi barka thabak tawbu su ko inga yam sathina wanu ngai ni ko yam sunung shi ko ingang sing sa kyam mo innocent oi khanga ba kyam nung shi aduni da aduluraga adu haraga mayam nga sai ingang sina igi students sina jek paluraga say ma this miss mamta this is for you hena period na ko people oraga and thank you haradana dulurka miss mamta
you kind of look funny hai ko mathonda mana jikpudu loiraga jeaga jenga ga ngon miss kamanta you kind of look funny and thank you and harana aduni da mayam adum khang dam emotional mu mu oire ko moi ga thabak to moi ga leibina ba sem sunung shi ke di mu shu keno wari iko moi bu bhap ta na ba moi bu khang han na bu jai ba da su natra ado haraga mayam aingon miss mamta hai su ko mayam ai gi ming khang da bas mayam yarang gani ko ai gi official na di ai gi ming se mamta ko ko mili si di ai gi jum gi maming ni adiduna aingon da miss mamta hai bani ko mamta na mayam na khang da bas oiram leram ba jai ko ai gi ming se ado mayam ai gi blog si su sikadum loishalage blog si bu nungai bi nungai radi comment as hai bi ro ko nungai ti na and ai bu hana de ki support to bi rei ba ichinaw mayam bu su thank you so much ai bu support to bi ba gi damakta ano bu ichinaw na ai gi channel si bu jeng bi bo radi please channel sipu support to boy na subscribe to biramo mathangi video do mu phangna rasiko mayam nungai na leyo ko bye everyone